Ćao svima ljudi, dobrodošli u epizodu u kojem igramo Slytherioda. Ja sam samo malo gledao ovakvu intro, napravio mi intro, znači zahvaljujem se koliko. Sad igramo Slytherio, da. Igramo Slytherio. Da, ja sam profesionalac, bio sam 9, ja mislim, prije nego što sam počeo snimat. Da. Dođemo se. Oh my god. Oh my goodness. Oh my god. Šali se ljudi, evo, znači, ziga nema. Opa, vidite da sam ja sam profić. Tako, nisam znali, ja sam profić. Sad ovaj meni ova 2005. Da on mene zakruži. Svaka mu čast. Jasno ja se čujem. Da. Ja sam malo... I ovako je lakše. Ja se nadam se sad bolje čujem. Ovo se pravi važan, oh my god, dobre, srce mi salo. Ne vidi ovog nubara. Dobre. Oh my god. Oh my god. Ovo mi sad ne treba. Malo sam gledao svoj intro. I lijepo isto prije nego što sam počeo snimat. Dobro je. Ovdje je glas. Ako imamo mase 1000, evo ovo je vam jamo masa što vidite mišem. A imamo Riddleboard, znači nismo ni blizu 10. mjesta, nemamo ni 2000. Pazite, evo sam i... Jebot mali! Boga mi sam se iznervirao. Samo malo ću ovo staviti tamo. Što mislite? Prva liga. Prva liga. Iznervirao sam se. Prva liga. Liga prvaka. Hashtag ja sam se iznervirao. Hashtag poješću me svi. Hashtag pomoć mama. What the fuck? Bolje da se nisam bio iznervirao, pogledaj tamo se. Imamo više nego što smo imali. Pa ja ne tražim ovoliko, a tražim samo malo. Samo malo sam tražio. 3. Daj, skonto je for. Glava, joj. Ubiću ga. Glava, ma što me ove reklame vas da muce? Neću ništa play for free. Što ja ne odredim, neću ti naživa, hoću ja play for free. Znači vidimo se mi kad skupim 2000 mase. Ovo je dobra prilika. Dobra prilika. Ako pojedem pašku sa stolice. Vidimo se mi kada uspije nekako pojesti. Vau, ja! Vau, stvarno bravo Toti. Sada malo mikrofona mislim. Bravo Toti. Svaka slava tebi Toti. Šta je ovo? Tom, dođi ti mali. Nikad neću došao, sjetit ćemo se.
Jel ja to vidim lijepu masu dole? Jel ja to vidim lijepu masu dole? Jel ja to vidim lijepu masu dole? Pa i vidim. Ne, strah me skoristi nitro, imamo jedan. Uspio sam. Bio sam najviše 8. 7. 8. Tako što ubrzo će biti sa Zigom epizoda, ali ubrzo. Sad sam ja u pašteti, jamo. Eto, pa vidite, nije bilo šanse da ga zbog ove tu žute budale. Tara tara ta 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 ta. What the fuck? Žuta budala me opet pojela. Žutu budalu. What the fuck? Budalu. Da, žuta budala. Silence! TV prvi. 34. 527 koliko Tomas ima. What the fuck? Sad. Ima da pojedemo cijeli server. Ja sam onaj. Kako se zove onaj? Japancini. Kuza. I ljudi moji, to bi bilo to od ove epizode. Vidimo se mi u sljedećoj epizodi. A do tada, ljudi moji, uživajte mi i pokić!